Mangibine nginibingelele bafowethu. Le ivideo yesithathu lena ikhuluma ngoKate Matlala. Ngifuna nje ukunibreakela phansi yonke lento ukuthi kahle kahle ihamba kanjani. Uzokhumbula ukuthi last week beka kwiMadlanga Commission but akakazange ukukhuluma lutho because kwathiwa amaloya akhe bewamlwela ukuthi ayikho into azokwazi ukuyikhuluma kuMadlanga because into azoyikhuluma la ingaphindi iyosetshenziswa ecourt kuleya namhlanje. So ngenxa lento leyo yathi iMadlanga izawuthi kumnyeka kancane until ku aqede kule court, and then after lapho uzoba umuntu kaMadlanga. So because of leyo nto ke namhlanje bekakhona ke court and icala lakhe lizoqala. Okubalekile is that lecala azolikhuluma la alidibenanga nalento ezikhulunywa kuMadlanga Commission. kuMadlanga Commission ifuna ukumbona uKate Matlala ukuthi ungena kanjani emaphoyiseni, ungena kanjani kumchuno nabanye abantu, but le case yona izofocus ekuthenini kukhona abantu ayefuna ukubabulala uMatlala but wangakwazi ukubabulala. So kuzobukeka ke manje ukuthi bazama ukumtshajela lawo macala ukuthi bekababulalelani labantu. And abantu, one of abantu ade efuna ukubabulala abantu ekuthiwa bayingozi vele la Mzansi. Abanye abantu ngithema ngifunda nje bathi uzokhumbula ngo-2022 2023 thina esihlala eGoli kuzoyazi lento kwakhona indoda kwakuthiwa uJohn Wick. Le ndoda yayinquma ezinye igebengu nje eGoli koMamelodi nakubukuphi. So yasola ukuthi kwakunguye-ke ngaleso sikhathi. So ngazi ukuthi mhlawumbe amacala ahambisana naleyo nto leyo. So before singena nje emacaleni kaMatlala kunento engifuna uku-understandisa yona, ngichazele yona kahle so that mase ngiqhube ungabi confused. I-court ke uma ulibukela i-case likaMatlala uzokhumbula kunegama abathanda ukulisebenzisa ekuthiwa i-indictment. Most of the time nje bawasebenza lawo magama. Masikhuluma nge-indictment sikhuluma nge-document. Le document le i-document ebhala wonke amacala akho obhekane nawo. Angikwenze nje example. Ake sithi wena you decide nabangani bakho or wena wedwa ngelinye la uyadecide yazini mangiyobamba lo my friend olapha ngasendaweni yangakini. Uyafika kulo my friend mhlambe uthatha isitina uyamshaya uyawa, or i-security uyalishaya iyawa, uphula iwindow uyangena utshontsha imali, utshontsha icomputer, uphuma uyabaleka. Mawusubanjwa ke kuzolethwa le document ekuthiwa i-indictment la bazobhala khona onke amacala owenzile. Now mabe wabhala la macala owenzile abangeke bathi ubambe inkunzi bese ejele ubanjela ukuthi ubambe inkunzi. Cha, ubhekane nenkinga enkulu kabi. Elokuqala icala ukuthi wena uthatha isitina washaya, i-armed robbery leyo. So ucount number 1, icala lokuqala. 2, uplanile wena ukuthi uyobamba inkunzi, awuvalanga yazenzakala lento wayicabanga wayiplan. That is i-conspiracy to commit i-crime. So number 2, so ne-armed robbery i-conspiracy because uplanile. 3, ulimaza umuntu wamshaya ikhanda, that means bofuna ukumbulala, i-attempted murder, that means uzame ukubulala. U3 lona. 4, waphula iwindow wangena ngaphakathi, that means uchargwa ngecala lentuza le konje bathini ubamba ishop inkunzi. Mosima ungena endlini kuthiwa i-house breaking tontoni. I think into enjalo shoplifting. So unecala le shoplifting, wafika ngaphakathi mhlawumbe washaya my friend nakhona unecala mhlawumbe lokushaya urelana. So mhlawumbe amacala kangagcine u6 kodwa wenza isenze si1. So noKate Matlala ubhekane nento kanjalo ukuthi i-indictment lakhe le paper lithi unamacala u25, but uma ubheka lamacala uwenze kubantu abawu3. Yini enza lokho? Because ngesikhathi edila nalabantu akenzanga into eyodwa, wazenza zaningi. So icourt ithe mayibala, I mean abashushisi bathi mabebala bathola ukuthi afika ku25 wonke lamacala masebe wabalile. Now i-target kaMatlala eyamenza waze nathi saze samazi sonke South Africa ukuthi kunentombi ayethandana nayo then bahlukana because unomfazi abazokwazi uthandana forever. So njengoba behlukana ke uMatlala nalo sisi lo angazi ngizothi side chick yakhe or yini. Futhi khona abangazwanga bazwane ngayo. So uMatlala wathi makabulawe. uMatlala ku-powerful for ukuthi angathatha isibhamu ayozidubulela yena. So that's why amacala abhekane naye kuye kuthiwa uyena umastermind wayo yonke lento le. Because yena bekaplana akhiphe instruction. So into ke manje sekutheni kubulawa i-messenger or umuntu othumile. So i-court ke ithathe nalo thumile nalabo abathunyiwe ukuthi mabeze boyithula bezokhuluma ukwenzakaleyo. So uma kudutshulwa le ntombazane uMatlala futhi unecala lokuthi uplanile ukudubula, unecala lokuthi wafaka imali ukuze kudutshulwa labantu, i-conspiracy to commit murder kanye ne-corruption ne-fraud yonke lento leyo.
and futhi unecala lokuthi kusetshenziswa izibhamu ezingekho emthethweni, unecala lokuthi wadubula leya moto bangafa abantu, because kuyicala lokuthi udubula bangafa abantu. Angikwenze le example ake sithi nje ngesikhathi uMatlala dubula kule moto ngokwamaphepha kuthiwa kwakunabantu ababili kule moto ngesikhathi le insizwe ezathunywa uMatlala zidubula. So kwakukhona lo sisi uTebogo Thobejane, kukhona angazi umngane wakhe oyini nguye, but bathi babe babili emotweni. So njengoba bebabili le insizwe amazifika zadubula imoto ngamabullet awu9, bawuthiwa abantu abasemotweni. Lento isho ukuthi uma ikhothi i-charge uMatlala ibala ngokuthi unama attempted murder awu2, because bebabili abantu akade kumele beshone if kuthiwa bashonile lapha emotweni. So the fact that bebabili, that means unama attempted. So uyabona amaCala alokhu ayenyuka, demo ngikhuluma nje alokhu ayenyuka because of into azenzile. So akakwazanga ukuyibulala lentombazane ke yasiyovula icala. Ekuvuleni kwa icala kumakuthethwa le ibhamu ziyotestwa. Kwathola ukuthi hayi man, le ibhamu kudala zibulala abantu nje. So ubhekana nalo cala ilona cala lamenza lavula yonke lento esikhuluma ngayo namhlanje enoMatlala phakathi. Naye uTebogo Thobejane bekakhona ke ecourt ezobukela njengomuntu oyi-victim. Khumbula ukuthi kuseseyintsolo lezi eziphethe abashushisi, noMatlala usazoza neside lakhe sibone ukuthi ngubani okhuluma iqiniso la. 2, umuntu omunye uMatlala efuna ukumsusa enye indoda ekuthiwa uJosi Banyoni yaseMpumalanga. Nayo akuyona indoda nje ongayithatha uyibuke, indoda nje vele noma ihamba kuphatha imkatakata engaka. Kuthi uMatlala wayefuna ukuyisusa nayo leyo ndoda leyo. Ngeke ngafunda nje na social media abanye bathi le insizwa lezi ama big 5, so uMatlala shothi bekafuna ukubasusa bonke kusale yena yedwa ifish enkulu eSouth Africa, because kuthiwa le insizwa nazo amadoda amakhulu zokhumbula ukuthi nazo zike zahamba icase nini lapha eMpumalanga. Makumele umshushisi eze court wasaba, wathi uyagula than ukuthi ayi cause le insizwa uyazisaba. So you can imagine ukuthi amadoda anjani la athusa umshushisi ukuthi agcine angafikanga. But ke uMatlala bekafuna ukususa leyo ndoda. So you can imagine ukuthi nayo uMatlala kahle une ambitions nje ongazazi ukuthi hey indoda etheni le. So because of leyo nto leyo naye kuJosi Banyoni bekakhona ecourt ezobukela. You can imagine ukuthi le insizwa amazibhekana laphana uMatlala uyayibuka nathi ngangifuna ukususa wena nale iyasho nje wahluleka mfana. But I'm not saying yenze into isengiyasho nje. So that's why ke manje lento isibonisa ukuthi uMatlala ingakho bekathi mayethola ama security azomgada beyangabhadali nje noma u-ADT in angidelele u-ADT bekabhadala le insizwe isuke emaphoyiseni eziretayile ukuthi zizomgada, because kuyabonakala ukuthi izitha zakhe abantu abadla igazi. So iyasiphendula ke manje ukuthi why kahle beka i-security bi-tight kangaka for uMatlala. Then kunomunye ku-DJ bathi u-DJ Vetis naye futhi wayefuna ukumsusa. So naye naleyo nto le nje inamacala ayiwodwa. So uJosi Banyoni ukuzama ukubulala uJosi Banyoni ngokwama court cases amacala awodwa lawo. Ukuzama ukubulala uTebogo Thobejane amacala. Uzama ukubulala u-DJ Vetis amacala. Ama victims are different, ama locations are different, ama data are different. So uyabona ukuthi lamacala akhe apacked, but most amacala uMatlala ufika waphika namhlanje wathi not guilty almost kuwo wonke. Now njengoba ngisho ukuthi ama data different nanani ku different, yini pho eyenza lento ibe icala elilodwa or kube indictment eyodwa? Into is that ngesikhathi ke manje ku investigate uMatlala abaphoyisa se investigate anotice ipattern ukuthi hayi man ku investigate PKTT le kaMkhwanazi, because kwabonakala ukuthi le cases ama high profile ayikwazi uku-investigate noma yiliphi iphoyisa. So ngoDecember ngo-2024 baqala baphenye ukuthi hayi man, they noticed ukuthi okokuqala ama suspect are common, labantu abenzele igameko kulokho kuvela igama lomuntu oyedwa. Ibhamu isibhamu esisodwa sishaye ngapha sawushaya ngapha, mase uyabona udubula liyathatha ibullet ithatha ama casings nani kuyosetsha ukuthi iqhama kweziphi isibhamu lento le. Konke kulokho kukhomba into eyodwa icommon. Uma kubhekwa imali kuyabona ukuthi hayibo kwadutshula kunemali ephumayo, kwadutshula somewhere kunemali ephuma and ziphuma emntwini oyi1. Babonda akusho ukuthi lento lena yonke ibelonga kumuntu oyi1. That's where uMatlala wabese uyavela ke. Uvela nje because of lezi zinto zonke ziyamdibanisa. So yonke lento because zidibanisa umuntu oyi1 siyibiza ukuthi indictment A1. Now yabona mina personally i-opinion yami la ngisho ubufakazi. Ngithi uMatlala kusekude ukuthi alibone elidlalayo, because i-case engiyibona ngathi strong kakhulu ile yesibhamu, ngenxa yokuthi amaphoyisa anotice ukuthi le umzekelo isibhamu esasetshenziswa kuSibanyoni
isibhamu esaphinde sasisetshenziswa nakwabanye and manje satholakala emntwini esiphethe and njengoba sitholakala emntwini esiphethe siphinde sihamba sekuvuka namanye ama-cases angekho kulawo. So the fact that government, I mean, abashushisi baphethe leyo case le, I don't think ukuthi angaphunywa kwamanye mhlambe ngama-deals nani, but ekugcineni ejele I'm sure that's why last of last week bekenze la deal yokuthi uzovuma wonke amacala akhe then bese ahlala leyo mnyaka because nawe uyabona ukuthi kumele ahlalile ejele noma kuthiwani because ikhona le case nabashushisi bekubamamele nje bezwakala bengabantu abajabulile ukuthi noma kuthiwa i-case iyaphi i-case bayibuildile and i-case is strong for ukuthi iyamnambeka umfo kaMatlanga. Before ngiyivala le video omunye uzozibuza ukuthi so umfazi kaMatlanga ungena ngani? Umfazi kaMatlanga ungene because i-state city ngesikhathi azi ke manje ukuthi kunento eyenzakalayo akazange abe sayo reporta instead wancedisa examine ukufihla ama-cases ukuthi indlela ukuthi ngathini walwa nengalo yomthetho kahle because kwakumele ukuthi asuke endleleni engalo yomthetho idile noMatlala but wazama ukuthi afihle ezinye izinto so that indoda yakhe ingaboshwa. That's why ke naye asondele ngaphambili hayi ukuthi wabulala umuntu or something. So ngicela ukuyibeka apho but as i-case i-developer I'll keep on updating you na kanjani. Please keep on subscribing, keep on following especially on Facebook bakwethu. uTikTok angimthembi kakhulu bazongiblocker anytime ku-TikTok. No Shalbet. Uzalidolala nasi story nonke bafowethu. Yeah. Uzolala nasi story. Wemadoda lalelani. Lensizwa lena bafowethu ufele emntwini lo. Igama lakhe ufele emntwini. Uyinyangana nje. Kulese kwanongoma. Kulese kwanongoma semgwalisi. Hayi inyanga baningi kakhulu abantu abayibesho bethi sebesizakele kulensizwa le kodwa nasi story engisithandayo bafowethu. Lensizwa ibone sisebenza kwanongoma. Nezwe. Yangasho uthi phakela phakela makungafika wena ngakithi kungaba right yathi wephakela lento osuyenzile mina usungifundisile ngiyakopela ke manje awufuni la yathi ngisho esikoleni ayingakopeli kodwa ke manje iyakopela ke manje uthi izobikopela kokuqala ukopela kwayo uzodlula umuntu akopele kuye lezo bafowethu wasukuma Shalbet wasukuma Cebo mfowethu wasukuma Nyambosa wasukuma Sibali Mashobana wasukuma wangalinda bafowethu ukuthi uze kufike thina eHarding nasemngiyeza pigment kungaze kufike mina eHarding nasemzimkhulu yasukuma lensizwa bafowethu yayibamba angazi progress ihamba kanjani kodwa ngambona eqala ngambona esebenzisa amazwi ethu okuthula esihlale siwakhuluma sithi abafowethu laba abantu bangaphandle kodwa isizathu sokuthi sithi abahambe ingoba uhulumeni usebenze i-option. Uhulumeni mayengafuni ukusilalela thina akasincengile ngoba unabantu abawu-30 million angakwazi yena ukubajika abenza amavoti. Yikho-ke sithi kabahambe ukuze sisale silungise uhulumeni kuze bezobuya kahle sebeqondile. Ngiyabonga Mkhaya. Ngiyabonga Mkhulu. Ngiyakubona indoda impela. Ngisho ngikubuka nje. Angaze ngisho kodwa ngizokuthulungisa insizwa lezi engizafuna ukwenza njalo. Kodwa mina ukulungisela ukuthi basikanga singabonakala. Wangenzeli wena ngomhla ka-24 July ekseni kusukela ngo-6 ekseni kuya ku-1 emini sizobe sinematch la Olundi. Sicela zonke indawo uCeza nazo zonke indawo ezakhela uLundi amahlabathi onke sicela kuhlangane kwa-early ekseni ngo-6. Insizwa ke ziyasigcina isikhathi einsizweni ayikho into okuthiwa ibantu time. Sizobe sinematch sinohla lwezitolo thina ke sisamashi manje bafowethu sesiyavala siyabavalisa nje umhla ka-30 sabanika isikhathi esanele sesiyabavalisa ke manje asisafune ukuxoxa lutho asifune ukubonisana namuntu. Sicela ukuthi nje umuntu oyingxenye yokuganga nabantu bokufika vala umlomo ayihlalele phansi ngoba
kuzoxatshanwa ngempela manje sibanikile labantu ithuba uma ngabe ngempela ububathanda bekufanele ukuthi ubatshele ukuthi abaphume oma stand la emakhaya sesizongena emakhaya kuwo iZululand yonke uAugust wonke sobe sisebenza iZululand bonke abantu bokufika kumele behambe kusale kusebenza abantu base South Africa sicela abantu bakithi bekhuthazeke bengene kulezi zitolo bevule lama salon bevule lama car wash bevule labo Cash and Cape asisebenze sizolekelelana sizobe sikhona sizokwenza ibusiness forum South African Business Forum ehlanganisa bonke abantu efaka lezi iphaza shop nama nezitokofela nazo zonke lezi zinto lapho sizohlangana khona sihambe siyothenga ndawonye senze ukuthi umnotho amanani okuthengwa kweimpahla angabi phezulu siyathokoza futhi